jednom danu se po principu može napraviti cijeli nož, samo što ja 80% napravim u jednom danu, onda još 2 dana, 3. Da li se desilo već koje ubojstvo s tvojim nožem? Ne znam, imamo neki pisani Pa dokaz. nije, nadam se. Luka? Pa di si Silek? Evo me. Šta ima? Evo, ništa. Bog uraz. Kakav si? Dobar. Vodi. Dame i gospodo, jedna posebna tema za današnji Stokast. U posjetu smo došli kod mojeg brata Silvija, inače hrvatskog vatrenog kovača. Poznat je po dizajniranju i izradi nakita, bio je automehaničar, najljepše pile izlazile iz njegove radionice. No danas prebacio se na jednu drugu zanimaciju, a to je izrada i kovanje noževa. Silvio, dobar dan. Dobar dan. Kao velikom ljubitelju sjecajki, noževa, katana, bodeža i ostalih stvari koje je još pokojni deda prenio na mene, evo ga, baš sam sretan da danas možemo malo razraditi ovu temu i pokazati, inače to gledamo na stranim programima, ali da vidimo da i Hrvatska ima, vjerojatno ima još majstora koji rade, ali evo, počašćen sam da dečko sa kvarta, kojeg znam čitav život, koji voli moju glazbu, koji ide na sve moje koncerte, zajedno smo pucali bombe tu po kvartu, svašta nešto, evo da ne ulazimo, to je drugi dio priče, ali evo, ovo je samo jedan mali presjek njegovog rada i danas se nalazimo u njegovoj radionici broj 1, odličemo vas svi radionicu broj 2 di Silvio s dečkima proizvodi zlato. To su one zadnji trzajevi starih zanata zagrebačkih, male radionice kućne koje izgledaju ovako. Buraz, pa reci nam nešto od kad, u kojem trenu si uopće počeo iz zlata? Prije svega završio si akademiju. Akademiju kiparstva, da. Onda sam se zaposlio u zlatarni, lapidarijom, gdje sam počeo zarađivati nakit. Od uvijek sam u kiparstvu volio metal, željezo, čelik, kombinacija sa drvetom, tako da sam to sve skupo spojio u jedno, to su nože. A da te ovo više zadovoljava, da li je to drugčiji način uživanja tebe dok proizvodiš kad radiš nož ili kad radiš zlato? Možeš nešto izdvojiti kao da ti je draže? Ovo je možda grublji posao, ali pridajem fizički grublji malo posao i tako dalje, ali pridajem dosta važnosti toj završnoj obradi i tim detaljima. Da, evo, by the way, kad smo kod detalja, molim te ako možeš snimiti, evo, grb Zagreba. Svaki nož ima neki grb, molim te, evo, to su detalji po kojima je Silvio poznat. Naime, meni je Silvio radio jedan bodež, ja sam veliki ljubitelj bodeža, napravio mi jedan bodež sa logom, evo, Luka će u postprodukciji pokazati nož, nažalost danas nije sa nama, to je stvarno jedno majstorstvo. Reci mi, da li si primijetio da od kad si počeo raditi noževe da ti se biceps jačao? Da, i bicepsi, i tricepsi, i teniski lakat i šake i sve. Da li se može živjeti od proizvodnje noževa u Hrvatskoj? Pa može, sve više i više jer je to kulinarstvo postalo malo... Da li su neki poznati šefovi već prepoznali tvoje radnje? Ima ih dosta, da, neću imenovati, ima ih dosta I onda kolekciju slažu, to je isto pomalo ovisnost kao i tetovaže. Pa je, zato što svaki dođe sa svojom nekom idejom i svak želi neku svoju ideju primijeniti na nož, tako da u principu custom nož može izraditi šta god želi. A reci mi od kojih materijala, uvijek koristiš iste materijale? 3-4 vrste materijala koristim, neke laminirane, malo kompliciranije stvari i... Koliko ti treba za jedan onako kompliciraniji nož? Recimo, šta je od ovih tu, šta je... Ovo je možda malo kompleksnije nešto, ne? Da, lijepo. Pomalo kao samurajski, jel? Da možemo pokazati, to je stotka, jel? Stotka, brate, acaka. Jako lijepo, vidiš, stvarno... Napravio sam katanu prvo. Da vidimo katanu, možeš pokazati. Katanu sam prvo napravio, onda ovoga... Ček, stani, radiš sam i... Sve. Radiš sam? Sve sam sam napravio. Katanu sam prvo napravio. Da, izvuci do kraja. Onda sam morao napraviti vakizašija i tako. Da, pogledao, tu su zmajevi neki, pretpostavljam. Da. Zmaj, drška. A pretpostavljam da bi uzeo tamo na Discovery u paricu ovima, da se prijaviš.
Da li misliš da bi kak se zove, da se, evo stvarno, taj neku usporedbu, da se prijaviš tamo na emisiju? Pa napravio bi nešto sigurno, s tim da oni tamo imaju puno malo jače alate, gdje ti brže možeš napraviti nož. Koje ne bi znao ni koristiti. Pa znao bi koristiti, ali tu radim sve na ruku, tako da je to sve. Znači konkurirali bi za glavnu nagradu. Pa mogo bi, da. Uraz, ja ću te prijaviti pa ćemo dijeliti palice. A reci mi sad ove, kak se zove, futrole, Korice, da li radiš uvijek isto? Pa imam svoj neki taj tip, gdje sam tu već, ajmo reći, prepoznatljiv. Ovo je nešto, ajmo reći, drugačije od drugih. Aha, to je za stalak za wow, nož. to nisam ni skužio, čovječe. Da, korice su ujedno stalak za nož, s druge strane kontra. Kontra? Tak. Dobro, baš sam seljačina. Ali dobro. Jako lijepo to izgleda, To i radim za lovačke nože, kožne futrole, za sve što god netko naruči, to radim. A da li se desilo već koje ubojstvo s tvojim nožem? Ne znam, imamo neki pisani Pa nije, nadam se. Luka? Ali Vilica je dobra, Buras, gleda isto skrb Zagreba na Vilici. Moram jedno dogoditi, sad mi je pao na pamet. Bila je serija Boardwalk Empire i Jimmy, taj killer, jedan je furo, kak se zove, u čizmi je imao pa komad noža je bio, recimo, evo točno ću ti usporediti, ovakav, ali sa bokserom. I on je to furo u čizmi, kužiš u futroli i s tim je odrađivao posao. I meni se to toliko dojmilo bilo da sam ti ja dao napraviti kak se zove nož. Mislim, ja sam našao nož koji mi odgovara i zamolio sam da mi drugi majstor napravi bokser na nožu. I po njemu sam dao, ja sam više korak dalje, i tetu koja je šnajderica od kože da mi napravi futrolu za oko noge. I ja sam taj nož sa bokserom furo u čarapi, cipelice, i jedna mlada dama, to je bilo prije dobrih 15 godina, i jednu mladu damu pozovem na spoj i idemo u jedan poznati zagrebački restoran, fancy rezervacije, i ja naručim pola kile bifteka i u jednom momentu dolazi biftek i ja ni 5 ni 6 u čizmu. Zašto? Zato jer je i Jimmy uvijek jeo meso, vadi taj nož i reže i meni je to ostalo i ja u jednom momentu uzimam nož sa bokserom, vadim iz čizme i samo muk vidiš padaju vilice u restoranu. Cura se više nikad nije javila poslije tog dana. Ali bilo je dojmljivo i osoblje se jako smijalo, međutim ni to osoblje danas više ne radi, dali su otkaz odmah nakon toga. Nakon mene. Ali dobro, eto, to je bila moja dogodovština sa nožem. Evo, ako bi nam malo pokazao i još jednu stvar. Osjetiš malo biceps. Da, i da te pitam još jednu stvar. Koliko ljudi još danas ići ćemo u radionu sa zlatom, da li možemo pokazati, je li to neki nakit? Je, to je nešto. Evo, možemo tu, da li možemo malo posnimiti, molim vas, gospodin Luka. Evo, gospodin Luka, možete. Samo ne diraj prste dalje od zlata, please. Kužiš? Evo ga. I da li danas još ljudi imaju običaj naručiti u tako neke ručnim radom neko zlato da im se napravi po nekim... Ima. To će uvijek biti, to neće nikad izumriti. Da si nešto receptuješ sami možda pa da ti to... Izumiru zlatari, to jest taj zanat kao zanat, školovanje mladih i tako dalje, to treba poticati da to ide dalje, ali ljudi će uvijek naručivati. Super. Znači sve više pljački, a sve manje zlatara. Da, i sve manje zlata. I sve manje zlata, zato jer su učestalo pljački. Dobro, sad ćemo vas odvesti u drugu prostoriju gdje nastaju svi ovi prekrasni nože. Aj snimi malo prostoriju, jako je ovo lijepo, to su lijepi alati. Baš osjeća se jedan duh jednog... Da, pa ne bi ja to nazvao zen, osjeća se jedan pozitivni spirit jedne kreative, jednog majstora svojeg zanata. Baš je jedna lijepa radiona. Evo, gospodin Luka, možete molim vas doći da posnimimo? Evo ga, nalazimo se u prostoriji broj 2 gdje nastaju svi ti lijepi noževi. Hoćeš nam malo objasniti proces nekako? Može, znači odabire se materijal, reže se komad koji je potreban za... Da li ti kupuješ šipke ili tražiš... Ne radimo od recikliranog materijala jer sad sam već na nekoj većoj razini tih noževa. I koji je idealni neki materijal za jedan... Pa visokougljični čelici su uglavnom za kuhinske noževe idealni jer se mogu jako zakaliti pa mogu biti tvrdi i oštri, tako da... Super, i na koliko temperaturu treba sad ići? Pa ovisi o čeliku, ali
preko 1000 stupnjeva se recimo čelik zagrijava. Dobro. Na koliko je sad? Kako znamo da je... Pa sad je na nekakvih možda 800 stupnjeva. Dobro. I onda je mekan kad je na 1000. Tako je. I koliko mu drži mekanoća nakon što je Pa sad ćeš zagrijen? vidjeti kad tu recimo ako je hladan nakovanj, brzo nakovanj popije temperaturu, ali kad se krene kovat, kad se malo nakovanj zagrije, onda drži. Odmah droge, da. I koliko ti treba po prilici za izradu, kako se zove, od trenutka grijanja? Koliko put ga moraš grijati do nekog oblika koji A ti se... ovisi o veličini, dužini noža, o debljini materijala i sve Pa po to, prilici, ali 7, 8 do 10 puta da bi ga dobio 10-15, zavisi veliko od toga. Koliko udaraca je potrebno za napraviti onak? 1000. 1000? Ma, dosta. Stvarno? Budeš vidio. Stvarno. Još sad možemo izvaditi recimo ovaj komad. Pa ćeš vidjeti kako se oblikuje. Da li ja smetam tu? Ne. Dobro. Lupa se, znači, Wow! pa se izdužuje ovak, pa se onda vrh, A on je mekan, jel? on je mekan, vrh se I već gubi. oblikuje i već sad on vidiš da nakon je hladan, pa se okrene na drugu stranu. Jako lijepo. A ti već režeš taj metal u obliku koji bi htio nož? Ne. Po pravilu, znači se ovaj teng i sve, ovaj trn koji ulazi u dršku, znači to se sve iskucava od komada. Stvarno? Od komada, da. Znači ovo je Znači već sve kovan je nož, ovo je već praktički neko vrijeme kovan. umijeće kuckanja i oblikovanja, Tako. kako se zove, sa četnikom, jel? Da. Mraka, nemaš one, sediš na ruku, nemaš one mehanički. Nema mehanički, doći će možda. Misliš da je to lakše onda, jel? A je, puno je lakše, možeš ne moraš, veće deblje da, komade, da, puno brže napraviti nego ovako na ruku. A reci mi koliko dugo treba napraviti, koliko traje za jednu dršku kvalitetnu? To su neki drugi materijali, To su drva, polijerske smole, drva, zavisi šta ti ko naruči, ljepljenje ali isto u jednom danu se može napraviti. U jednom danu se po principu može napraviti cijeli nož, samo što ja 80% napravim u jednom danu, onda još 2 dana, 3 po njemu. Dobro, reci nam po prilici da znamo red veličine cijene jednog skupljeg noža, recimo kojeg si radio po nekoj narudžbi za nekog šefa, koliko može... Pa nekakvih 300-400 eura recimo. Znači 500-600. 500-600 ako ste baš zahtjevni, jel? Da. Jako lijepo čovječe, jako, baš mi se sviđa. A koliko ti traje, kako se zove, jedna... Odza. Pa da. A jel često mijenjaš? Pa 10-ak noževa možda. 20-ak noževa? 10-ak noževa. Super čovječe. I onda sad nakon svakog kuckanja ide u vodu, hlađenje? Ili zašto? To mu daje ono... To tvrdoću, čvrstoću, onda poslije se ide na popuštanja. Ima tu dosta još procesa između koji se moraju pratiti. Normalizacije, ima puno ovoga više. Da li si sam napravio peć? Sam sam napravio peć. Znači sve si napravio sam uglavnom? Da. Znači sam svoj majstor, prava jedna radiona, ne znam di bi gledao uopće. Ovo tu je pretpostavljam za brušenje, to ćemo isto sad. Kasnije. I ovo je za bušenje. Jako lijepe alatke, burat. Da, ovo su sve brucili. To su sve trake koje za brušenje i glancanje. Za poliranje, za brušenje. Jako lijepo ono. Molio bih te da snimiš tamo oblike noževa. Evo ga. Hoćeš ti stole? Da, može, da vidimo, pa mislim. Sad ti moram. Da, ja vidim, gdje je s čekićem, s kojim čekićem? S ovim? Da, sve. S ovim? Da, možeš. Wow, to su neki posebni čekići, ovako, jel? Čvrsti čekić. Čvrsti, mora biti čvrsti. Bomica, burat. Dok bi ja to izvukao, sam on bi već bio hladan, burat. Dobro. Ovako ćeš ga tu izvući, jel? Tu ga primiš čvrsto. Dešnjak si, jel? Čvrsto ga tu primiš, vuci van i lupaj. Ovako, jel? Ne? Ovako. Evo, tako i lupaš sad. Jako, lupi, znači. Burat, pa ja ne mogu sad. O, iz ramena, to. Dobro je to, burat. Znaš šta ću ti ja reći? Pa oni i ovak tvrde. Pa tvrdi je. Ali znaš kaj je problem? Nema pomaka. Burat, pa ovo je jako... Dame i gospodo, ja sam mislio da to ide puno lakše. Da je mekše, pa to nije uopće mekano, burat. Prvo ja sam... Već ti se ohladio, treba si lupat. Burat, preznojao sam se muke, ljudi, pa stari moj, pa ja ne mogu prvo... Aha, ovo bi trebao tu ići jako čvrsto, tako, i onda ga udarati.
Ja, buraz. Ajmo ga mi grija dalje. Čekaj, stani, pa ja sam mislio da je to puno, kad se zove puno lakše, a ovo je fakat teško ljudi, pa čekaj, znači žešća, a dobro, ti nikad ljut nisi doma, jel da? Ne, pa to je ono, to je bit svega. Poanta svega je... Si ljut doma? Ne. Aha, dobro, ali mislim da dođeš tu malo češće. Ne, ali ovo je buraz fizikala žešće, čoveč. Je, da, zato bi trebao možda bat. Taj grubi dio da se odradi na bat. Baš sam šokiran, mislio sam da je to kad je zagrijano puno, čak ne znam kak ići u ove detalje, druge okretanje. To je stvar prakse, to treba s vremenom doći do toga. Ne, svaka čast. Evo, veselimo se, da li je lakše onda nakiti? Definitivno su lakši materijali. Pa jesu, lakše. Fizički je lakše. Evo, vidit ćemo u drugom dijelu emisije definitivno i radionicu u Radićevoj, tako? Da vidimo kako u samom centru Zagreba nastaje jedan lijepi nakit, da vidimo kako to dečki rade, jel te slušaju tvoji šegrti, imaš svoje dečke koje učiš, jel tako? Buraz, kad su tebe, jesi ti imao nekog starog majstora koji je tebi... Jesam. Pokazio na faksu ili još prije? Pa i primijenjeno na faksu, a onda i tu u Zlatarni. Super. Znači, možemo biti zahvalni njemu da ti je usadio tu ljubav prema. Jesi imao nekog da te to zanimalo već prije? Da li si, kak si krenuo? Pa ne slučajno. Si odabrao kiparstvo uopće na... Pa uvijek sam imao smisla za crtanje u osnovnoj školi i općenito rad sa rukama. Trenirao sam u Zagrebu u nogomet, svi su išli u sportsku, ja sam rekao idem ja u sportsku, onda je kum rekao ne ideš u primijenjenu i tako sam završio. Jesi zahvalan kuma? Jesam. Kume! Kume, dužni smo ti 100 eura i nož. Nema veze, kum ima vjerojatno 5-6 noževa. Dobro, dame i gospodo, evo toliko od mene nećemo, sad će vam Silvio malo pokazati da se ja maknem i da idemo na ovaj stručni dio, da posnimimo lijepe detalje. Nadamo se da vam se sviđa emisija i zapratite nas na našem kanalu Marin Ivanović Stole, preporučite nas prijateljima i u sljedećoj epizodi moramo sređivati studio jer je veliki odratan nered je u studiju i jednostavno tak se više ne da snimati. Moramo malo dovesti studio u red jer ne trpimo nered u studiju, ali pošto je nered u studiju, onda ćemo već sve staviti na svoje mjesto. Vidimo se i zapratite naše društvene mreže i naš YouTube kanal. Peace! Silek! Vidimo se, brate. Vidimo se, ajde, ovo je bilo super. Hvala puno i ajde, Bog. Bog, doviđenja. Jebote. Nisam više mogu vidjeti.